Probinsyana. Kanang karon guys, adlaw Huwebes ron guys, kami mulakaw mi guys adto mi mangita mi og kanang kuan Cranberry og Breadfruit kanang kulo sa Bisaya pa. Kay kinahanglan jud na namo nga itanom mo nang karon guys amo mo pakit-on og unsay among magihan duha akong bana. Naa siya gahulat, nag-stop mi diri sa lugar sa Santander. Sunod lugar amo po mo pakit-on og asa mi makakita og Cranberry. Sayo. Kanang isang lugaran ning ganing dapit diri na. Kanang papunta mo mo ko. Ang galaw. Diri kang galaw nga. Asa to kitong may view bitaw nga ilang ngatuan kanang Dito sa Rodi Adigre. layo pa? Layo. Dito nga pag-abot mo ano pa na kalsada. Patungo sa ano. Guys, Punta ka sa barangay. nangutana mi diri guys dahil namin nakahinabo nga nanay nga mura ra pud si Nanay Lita. Hay nay. Himingaw ko kay mura pud si Nanay Lita. Kayo ang view diri guys. Nawa guys. Nagdungaw sa dagat. Wala dumagiti na diha. Nay dumagiti na dito lapita kuno guys oh. Nindot kayo na mi diri ga sa babaw pa mi dapit. Wala jud mi kita og pulo. Og Cranberry. Bong na mi guys. Wala jud mi kita og pulo.
guys kay wala jud mi kakita og punuan og pulo. Nya murag didin ako itong alihanan dito murag isud na kayo agihon. Uy, papag! Lord guys, gabag daw ko. Saka ko tingil kayo. Nahiro. Oh, Ginoo. Guys, abot na mi diri sa balay guys. Kanang wala jud mi kakita og kulo. Ya layo-layo to among gigadtuan pero wala jud mi kakita og kulo. Kanang ya ini kayo. Ya tan-aw lang mo sa akong vlog guys. Sa sunod na akong vlog. Bye. See you next vlog.